الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murah-murahan mga palangungan sing kami harama Islam, amoy niyan na isab kamu atin niya imaalop kamu waktu ini insyaallah supaya makadawhat in hambuk pahambuk dan kato tanyo sim parsukuan niya dahin ham pangajian sing kita ni waktu ini pangajian sa rayaw-rayaw amo na im mga sunan launta kasunnat-sunnatan agad iban sin pardo sambahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala lilayong kato singuro na tumulia waktu ini in mga yadto nasabot na mo insyaallah na kumakita niyo na sinari parsukuan na to insyaallah sarta pagpatumtum na isab kato tanyo tungod yadto di na ako magpalukay tukbal ko yung guro na to kalasahan wayron narwayang din kan Shaykh Basir Sahid Juan yatafadal siya na to maskura. Syukran Patan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na nasabot sinambo maas na to kalasahan kanunungan amon nyari na isab kita ni biyayaon hasunnat amoy masuok siya miyamakad siya mapuas iwansin amoy haulian sin sambahayang fardu amoy pagyanon sin mga maas lang ta qabliyatan iwansin ba'diyatan. I'lamu ayyuhal ikhwan anna sunanan ratibata yata'akkadu fi'luha wa yukrahu tarkuha. Ingat tao ko tay mangud ko bunar tuod in sunnat ratib amo in pagyanon ta qabliyatan badiyatan inyan muakkada hinangon siya sunnat muakkada sarta inyan miyakro piyagmari sinsara amuin hiwin na to siya di na to hinangon. Waman dawama ala tarkihi siyo namin amuin biyugto niya na sadya lang sinkuan mararan niya na hiwin di na siya magsambahayang sinsambahayang amuin sunnat qabliyatan ba'diyatan sakatat adalatuhu indal ba'dil a'imma bimana maigna in pagyan adala ay bimana al istiqama maigna in katutug in istiqama niya hapag-akama in agising kaiban a'imma. Haray dilaw niya wa thamma bisab bidalik ding hindi hasawab niya ini lianna al-mudawamata ala tarkihi tadullu ala dhif fi dinihi in mararan hibin sinamuk tao in sambahayang amin qabliyatan ba'diyatan inyan manunjuki maun pakalammahan sin pag-agaman niya wa adam al-mubalah iban naig na launta in kahalgaan sin agama sin amuin pagsambahayang launta kadtunta na agama ron hakawoy niya. Launta wa jumlatu sunanil ar-rawatib 10 rakaat al-10 rakaat hambuk riwayat rakaatani qabla dhuhur wa indal jami'il ulama 4 rakaat qabla dhuhur hakamatauran sin mga ulama atinya 4 qabla bimana in riwayat 2 hangpu iwan sin hangpu tag 2 in rakaat ratib amin qabliyatan ba'diyatan hangpu karakat iwan sin hangpu tag 2 karakat sain makusog lang taha mga ulama kiyawa nila in hangpu tag 2 rakaat. Fa'alayhi takunu jumlatun sunanir ar-rawatib 12. So nahinang silang ta pagkain kamatawran sin mga ulama hangpu tag 2 rakaat kiyawa nila in pag-en qabliyatan ba'diyatan biya na lang ta sinasabot amuin 4 karakaat qabla dhuhur wa rakaatani ba'da dhuhur iwan 2 karakaat mapuas. So muna kawaon ta sambahang dhuhur in mga ulama zumhur 4 karakaat in kabliyatan nila 4 karakat in kabliyatan
Pagubos duang karakaat in ba'diyat atin na ba'da. Rakaatani ba'da dhuhri. Wa rakaatani ba'da al-maghrib. Iwan duang karakaat puasin maghrib. Bimana wayruun siya sa bahayang ratib ha maghrib. Amin qabla maghrib. Wa rakaatani ba'da al-isha. Iwan duang karakaat puasin sa bahayang isa. Damikian din di wayruun siya sa bahayang rawatib hapuasin sambayang atau hapuasin bang qabla isya. Puasin sambayang maghrib aun pagkakitan tao magsambahayang magtinog sila sin sambahayang inyan bukun siya ratib. Bukun siya ratib. So bang taitungon in sambahayang katan yato ang puna. Kakanapan dua rakaatani qabla salatul fajr wal ba'da tulul fajr. Duang karakaat sambahayang qabla salatil fajr atau ba'da tulu'il fajr. Duang karakaat sambahayang fajar atau akan mapuas gumawain fajar. May tayo ito. Sabutun taman. Sababin sambahayang fajar amin salatul fajar pagyanon siya kabliyatan bangin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di niya masambahayang pagsambahayangon niya, pagkadaan niya. In riwayat longta dalilu ala hadhihi ar-rawatib bi hadhihi al-tafsil al-madhkurat huwa al-hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yato ang takawaon din kan Ibn Umar anak Umar bin Khattab kay ulungan sila sinallahu ta'ala karwa. Laong niya naparihala ko in sambayang naparihala ko dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambayang po karakat amuna in rawatib. Qabliyatan ba'diyatan. Rakaatain qabla dhuhri. Duang karakaat before in juhur. Wa rakaatani ba'da. Iwan duang karakaat puasin juhur. Rakaataini ba'da al-maghrib. Iwan duang karakaat puasin sambayang maghrib. Fi baitihi. Hawain niya. Fi baitihi. Wa rakaatain ba'da al-isha. Fi baitihi. Iwan duang karakaat sambayang isa. Puasin sambayang isa. Hawain niya. Wa rakaatain qabla subh. Iwan duang karakaat before sambayang subuh. So ingkatan niya to hangpo siya. Yan. Demikian ang riwayat din kan Hafsa. Long niya ala Nabi dengan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haddathani Hafsatun annahu kana idza adana al-mu'addin wa tala al-fajr salla rak'atain. Muttafaqun alayh. Pabila mag-adan na in mga muaddin na sumambahayang na duang ka rakaat fajar. Pagwasin fajar. So inyat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala din kan Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Hangpo siya katan. So how no kita kumawa dalil sin hangpo tagduwa hati niya duang upat ka rakaat qabla dhuhur kan Aisha radhiyallahu anha kaya baita sahih Muslim. An Aisha radhiyallahu anha kana yusalli qabla dhuhri maksud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bimana kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an fil baiti. Inkiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsambayang sa upat ka rakaat qabla dhuhur hawain niya. Thumma yakhruju fayusalli bin nas. Pagos gumawa na siya, sumambahayang na siya, mag-imam hamano siya. Thumma yarji'u ila baiti, mahuli magbalik siya pabay, fayusalli rakaatain. So in duhur, unum ka rakaat. Bang nato itungon, hasambayang duhur, may itong siya unum ka rakaat. Sambayang duhur, unum ka rakaat, hasambayang asar, wayroon siya. Tumtumun na to. Wayroon sunnat, kabliyatan, ba'diyatan, sin sambayang asar. Wayroon. In aun da sunnat, zuhur, maghrib. Pagos ha maghrib, wayroon sunnat kaniya kabliyatan. Suway siya ba'diyatan. Dua na. Hati niya, unum, plus sin dua, walo. Haisha, wayroon siya kabliyatan sa ba'diyatan. Duang karakaat. Pila na? Hangpu. Bago bos, duang karakaat kabla fajar. Hangpo tag 2 rakaat siya katan. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Unuin paghinangon sin mga manusia before sin Maghrib. Amoy lang ta pag-uus magbang. Inyan aun hadith. Kaya way taha sahih Muslim, sahih Bukhari, laong niya bayna kulli adanain salat. Haut hatiap-tiap ut sin bang bukun maksud sin ito adanain bang karwa. Sabab aun na Arab pagyanon siya adanain Qur'anain kamarain iwan sin umarain. Bukun niya to dua Umar, bukun dua imbulan, dua in Qur'an. Sa in pagyan ng Qur'anain inambok Qur'an nambok hadith. Inlaw niya to kamarain nambok inya to kamar bulan inambok suka. Sa iambok sin mga sila mga ulama iwan sin mga sila ahlul ilm. Naada po ni pagyan ng adanain beta sin hadith kaya riwayat sin Imam Bukhari, haut sin bang amunain bang iwan sin kamat aun siya sambahayang. Oo, ikama. Haut sin bang iwan sin ikama inyat to aun siya sunnat man siya. Susin mabaya. Hangkan na bang sa pamakaw si mambahayang sin pag-ubos sin magbang Maghrib inyat mo suway siya sambahayang amuin pagyanon sin Rasul sambahayang lillah bukun siya rawatib. Sabab ang inyat mo rawatib di at tumakajari. Sa bayroon rawatib amuin lang mo sambahayang inini amuin masuok siya pagyanon muakada miyamakad si hawak to. Suway buntulon ten niyat ang kanay mayta na to lilayon. Pag-ubos sin bang naisab sin Maghrib aun pagkakitaan tamano siya timindog damit yan inyan bukun siya rawatib. Inyan sunnat da siya sin sunnat haut sin bang iwan sin ikama. Amuyat to inyata lillahi ta'ala. Na asar bang inta umad to pamasjid sin asar. Unin sambahayang na rin doon, bukun dayan sambahayang sa pamanagbang na masjid, piya masjid na siya, buos timunay siya sambahayang, bukun niya rin sambahayang niyat na rin doon, laon niya rawatib. Sa inyat na rin doon sumambayang tahiyatul masjid. Sabab in tahiyatul masjid, misan aun waktu piyang langan di manjari sa bahayang munsin manusia. Sa piyag istithna sin Imam Shafi'i, in sa bahayang tahiyatul masjid, ininiway roon waktu amuin liangan kanya. Tiap-tiap sumud kau pa masjid inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inang kataw rin kanu sumud pa masjid ayaw na sa limingkod hatta yusalli rakaatin sehingga subay sa makasabayan duang karakaat. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong tamita yadto piyag pag-usalon in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magsambayang siya haway. Unin maksud فيؤخذ من هذا أن الفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد ولذلك للمصالح الترتيب على ذلك. Hangkan na yato yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsamahayang siya hinangun na in ratibat o rawatib amin samahayang qabliyatan ba'diyatan ini afdal haway sabab inyaun masuk siya muna-muna. Malayo siya al-bu'du 'anil riya, malayo siya riya. Iwan sinun wal ajab, amon biya pagpaajaib mo yon. Iwan li ikhfa'il 'amalu 'anil nas. Iwan pag patapok hitapok mo in bihinang ding hamano siya. Sabab aon ding mga ibadat amuin kalagihan mo hitapok. Aon day sab ibadat kalagihan mo siya hipatampar pamano siya. Aun ibadat amuin hitapok mo siya in maksud hitapok mo yaon hipus-hipus sa supaya kau makasud madto papagyanon sababun litamamil khushu'i wal ikhlas. Hangkan mo na yato sa kitapok asupaya masampol na mo in ka khushu' iban sing ka ikhlas. Sa aon da isab ibadat suway mo siya patarangon. Biya na sin magbang, di mo manjarian hitapok. Biya na sin magkurban, iliyan di mo manjari hitapok. Biya sin magzakat, suway mo siya higwa. In katan sin zakat sin alta mo, di mo hitapok. Bang pila-pila in tugdan sin alta mo, zakatan, suway mo siya higwa. Di mo manjari hitapok. Yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها العمارة البيت بذكر الله والصلاة
التي بسببها تنزيل الرحمة على أهل البيت ويبتدع عن الشيطان ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Ambok pa rin nga mga sabab tuwin sabab may lawi afdal laong tain sambahayang sunat habay hikay sa malayo ko ring hariya iwan hitapok mo in ibadat hamano siya. Hini kamaruan niya hasupaya may tamu itapok madawhat mo in kasampul na ansin kakuso iwan sin ka ikhlas. Adapun in wajib suway sabtad siya tunay mo siya masjid. Ini katunya inbay amuin piyag tutumtuman piyag sa sambahayangan mahinang siya sabab paturunon sinallahu ta'ala in rahmat maun pa mga taubay iban lumayo in syaitan. Sabab tumtumun natin syaitan. Maksud pakabaybayan sin manusia. Ayaw pendin na surun inbay asal siya syaitan. Misan inbay sin taubar iman surun da sin mga tao sin mga syaitan. Angkan na ini papag-ibadatan pasambahayangan pabasahan Quran inbay. Laong sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hinangan niyo pagsambahayang kamu hakabayan niyo. Sambahayangin niyo in kabayan niyo. Iwan ayaw niyo hinanga inbay niyo kubul. Ati niya di pagsambayang. Aon pawayta atungod sinini inbay di manjari hinangun kubul in kubul di manjari hinangun masjid. Babasa di ko manjari magbasi maksusin hadi sa ito matarang. Di ko manjari di mana magbasa kubul. Ko manjari magsambayang kubul illa bang sa pama na salatul mayyit. Amun sa pama na in mayyit yaon wayro na sambayang nga masjid, diretso na sa riya pa kubul, inya to jari ko sumambayang sambayang mayit. Sa adapon mang sambayang duwaing mang kasunat-sunat na di, yato man jari matarang inbayta. In hadis mutafakun alayhi kan hadith kan Ibn Umar. Kaya riwayat sin Bukhari man sin Muslim. Yan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan long tawyan, wal akadu hadhir rawatib lang raka'atan al-fajr. Iwan ding ha mga rawatib ini, misan pa isablong tain mga rawatib ini nasabot kasunat-sunatan masuok siya fafardo aun pa rin kanila amuin lawi malago, lawi makusum. Amo na induang karakat salatul fajr. Liqawli Aisha radhiyallahu anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min nawafil ashaddu ta'ahuda minhu ala rak'atil fajr. Wayroon in kiaunan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam uno-uno deng ha mga nawapil amun labi in paghalga niya, labi in pagparihala niya deng ha sambayang doang karakat fajar. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rak'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Indoang karakat sa sambayang fajar labi marayaw deng sin dunya agad na inluon niya. Allahu akbar walillahil hamd. Day para sadya mga kiulungan sinallahu ta'ala in karayawan bukun magtuhiri sinallahu ta'ala mga bariman. Bang sadya kakitaan sin manusya itunay sinallahu ta'ala in karayawan diha dunya mga bariman tartan tuwayron kawakan ng manusya magpahilpal sin ibadat. Sangkan na inigayib sinallahu ta'ala panandas sa manusya. Sa aun waktin kita manusya amuin pagyanon subay ba amun biya mahasil wa magtuy amuin pagyanon sinamukbasa sigurista. Amun biya hantang mang siya mag-usaha, pagtapos bulan, makawa niya magtuy. Mga kiulungan sinallahu ta'ala, bang kita nung nag-ibadat, marawat taraman ni sabi ni, bang kita matapos na in, waktu tarihan dunya. Bang matapos na in, waktu tarihan dunya. Madawat tara. Ngang ka na mga kiulungan sinallahu ta'ala, ayaw ka mo maglagsin ilmo, bang ka mo nag-ibadat, sin ilmo, amun di ka mo pag-ukon. Lawa kain ilmo, amun ukon ka. Asupaya ka na naman mo inlimo atawa ka itong basin ibadat mo. Yan mga kiulungan sinallahu ta'ala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu alayhima wa ala al-witr wa ala al-witr wa ala al-witr fil hadari wa fil safari. Damikyan dua sila ini. Kiaunan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasalam pagparehalaon niya indua sa bahayang witer iwan sin amuin salatul fajr sibu daing kiaunan hadir hati naroon siya hula iwan sin pagtulak-tulakan. Yan.
Wa amma ma'adala rak'atil fajr wal witr min rawatib falam yungkal anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mapukas ding haruah amin witr iwan sin fajar wala na nasabot bat inyaon paghinangon pa si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawakto siya nagtutulak-tulak. Sambil imyan in nangasuwa qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma su'ila an sunnat al-juhri fi safar qala law kuntu musabbihan la atmamtu. Maksud amini ihati na wayroon na siya sambahayang wayroon na sa sunnat sin sambahayang zuhur bang hapag tulak-tulakan. Kataan sin rawatib bang kau nagtutulak-tulak di mo na siya to hinangon malaingkan amura in sambahayang fajar iwan sin witr di ini pagbinon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah wa kana min hadhihi min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi liiqtisaru ala al-fard. In kiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding mga panghindo niya hapag tulak-tulakan hinangunta haupuon iqtisar haupuon ta in sambayang fajar. Walam yuhfad anhu anna salla sunnatan salat al-qabla wala ba'daha illa ma kana min al-witr wa sunnat al-fajr. Taib. Wayroon niyaon kiyaway ta na pariyala sin jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in sambahayang sunnat mapuas iwan sin amun qabla iwan sin ba'dah malaingkan amura in witr iwan sin sunnat fajar. Dengan sebab ini maka ulungan sin Allah Ta'ala wa sunnatu takhfifu raka'atil fajr in pagsambayang sin sunnat fajar takhfif magaan hati niya bukun mahawa imbawas sahun lama fi sahihin kaya baita lang taha sahihin wa ghairihima iban na kaibanan baita anna Aisha radhiyallahu anha lang ta baita sina Aisha ta may ta ini kaun kariwayat ini nagriwat Aisha nasa amun asawa niya amun makaingat ding ha mga fukahat amun matao din memorize hadith. Tabaan mga asawain manuisoy wayron pagduarwa so ay kahakaron sin kita sabab siya in nakaingat mangunin hinang sinbanan ni Hawaii. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu rak'atain allataini qabla salat subh. Bunatod in jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in kiaunan niya makaan pagpakaanon niya in sambahayang duang karakaat amin sambahayang fajar qabla salat fajar. Wa yakrau fi rak'atil ula min sunnatil fajri ba'da al-Fatiha umuin pagbasahon sin Rasulullah amuin sambahayang niya yaon panagnaan rakaat puasin Fatiha qul ya ayyuhal kafirun ini karwan niya qul huwallahu ahad hati na mahupo. Aw yakrau fi ulam minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna hambuk ayat suratul Baqarah allati fi suratul Baqarah ayat hanggatus katluan tag-unum. In sumunod kaniya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum suratul Al-Imran ayat kanuman tag-upat. Amoy ni pagbasahon si Rasul hambuk ayat suratul Baqarah iwan suratul Al-Imran. Demikian wa kadzalika yakra'u fi rak'atain ba'da al-maghribi bil kafiruna wal ikhlas. Demikian puasin maghrib amuyat sin pagbasahon sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan. Wala mariwayo Bayhaqi wa Tirmidhi wa ghayruhuma an Ibn Mas'ud. Kaya riwayat sin Imam Bayhaqi wa sin Tirmidhi dan kan Abdullah ibn Mas'ud. Yan. Dengan sababin mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa upama hiwin sinabuk mano siya law na faida fa'atakal shay'in min hadihi sunan ratib fa innahu yasunu lakal qada'uhu bangsa upama aun kiyawin mo wala mo na sambahayang dengan mga rawatib ini fa innahu yasunu laka al qada'uhu sunat kay mo piyagmarayaw kay min qadaan mo siya wa kada idha
la idha fataka witru minallay, damikan bang kiyarin mo, wala mo na sambahayang, kaya tinggalan mo. Wala mo na sambahayang in witr, sindom, fa innahu yasunnu lakal qada'u fin nahar. Sunnat in kadaan mo siya sin adlaw. Liannahu sallallahu alaihi wasallam qada raka'atil fajr ma'al fajr hina nama anhuma wa qada raka'atin allatain ba'da dhuhri wal ba'da al-'asr hina sughilu anhuma na'am wa yuqasu al-baqiyatu min rawatil fil mashru'ati al-qada'ihi idha fatat ala ma fi an-nas. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pagkadaan niya in sambahayang fajar iwan sin witr bang siya makatug. Haunun niya sambahayangun ba'da duhur atau kan ba'da rasal bang sa pama siya naliligap. At naliligap sila masambahayang na puwas na sinjul atau kan puwas na sin asar. Atau kan mang pagbati mo yan tuway ron na ko naliligap, sambahayangun mo na siya. Di nga sabab to kiyas sin mga ulama in kayban rawatib. Sabab siyara na siya pagkain mga yon rawatib piyasod nila na kiyas amuin manjari mo na siya kadaan. Lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witr aw nasiya aw nasiha aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakar. Isyusuin nakatug ano witr hati na wayroon siya nakapagwitir atawakan kalupahan niya sambayungon niya tubang may na at pag may na atawakan bang niya katumtuman na. Di nga sabab yan yukdal witru ma'a syaf'i. Us kadaan mo in witr sarta na iwan sin syaf'i. Pag ano syaf'i amo na in limbang niya doang karakaat inambok keto witr. So lang si Aisha radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza saghalahu 'an qiyam al-layl nawmu aw waj'ahu salla min nahari tanta asharat rakaat. Bangsa pa may Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam maligap siya sinsambayang dum pagus makatug siya makabati siya na malit na sambahayangon niya na yadto in witr niya hang putag 2 rakaat sabil pa hang putag 2 rakaat sa in witr lang ta in syaf'i ang putag 2 inabok amo na lang ta in witr niya nya. Ayyuhal muslim hafid ala hadhihi sunan rawatib. O kau muslim lapay nang ginawaran ko muna pariyala in sunnat rawatib lianna fi dhalika liqtidaan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabab inyan pangakad mo pangurul mo hainang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala inagisin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Matarang in makna in kiaunan tantutuding kiaunan sin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam doon kan rasul sin Allah taala suntuan sa rayaw-rayaw isyu in kiaunan imaangan-angan fa Allah taala iwan fadlaw akhirat. May tain mga kiulungan sin Allah taala parehalaon tain mga sambayang rawatib uno in maksud kalagguan niya. Sabab ini banguna parihala in mga rawatib ininhi pagdayaw sin sambahayang mo. Wa fil muhafadati ala hadhihi sunan rawatib aidan jabbarun lima yahsuluhu fi salatil faridati min naqsin aw khalli. Dahil nga mga pagparihala tasin kasunnat-sunnat ng rawatib dami kaya ninihipagparayaw siya bang aun jumatu hasambahayang fardo kulang na atawakan wala mga kaya ka na atawakan ang nang mga launta mga sa ni halom sin sambayang masababi mano siya sambayang mataw din khata talom sin sambayang wal insanu sababi mano siya law niya al mu'arradul linaqsi wal khali sabab kiyawa kita ring kakulang iwan aun pagkaligap sabab imano siya magkalupa iwan magkaligap dahil nga sabab yan in sambahayang rawatib hipagparayaw wa huwa bihajatin ila ma yajawuru bihi naqsahu fala yufarrit bihadhihi rawatib ayyuhal muslim sabab inyan
kalagihan tuod siya. Mayta sa kalagihan, sabab inyan hipagparayaw sinkulang. Dahil nga sabab yan, ayaw mo pahil-pahila, ayaw mo lupasa in mga rawatib ini. فَإِنَّهُ مِنْ زِيَادَةِ الْخَيْلِ الَّذِي تَجِدُهُ عِنْدَ رَبِّكَ. Iwan inyan bunnar tuod. Hikaganap sin karayawan mo, kawaakan mo dito katukan mo. Wahakala, kullu farida. Damik yan in kataan sin kapado-faduan. Yusra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. In kataan sin kawajib-wajiban diak sin Allah Ta'ala. Aum da isab siyara kaniya yan, amin sumuk di akan hipagparayaw kaniya. Law niya kal faridatis sala wal kafaratis siyam wal faridatil zaka wal faridatil hajj kullu min hadhihi al faraid yusra'u ila janibihan nafilatun min jinsiha. Aun ding ha mga siyara sinallahu ta'ala masuok kaniya hinang ibadat sunnat hipagparayaw kanila. Di nga sabab yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala subay na to parihalaon in sambayang rawatib. Muna-munain kami nagbisara sabab biyan na sinsambat bangin sambahayang taba mga on kiwak-kiwak niya upamakon mga tao hikadto ta pa mga tao bangin mga sambahayang tain tao yaon wayrun tainga nakakanapan siya tainga rin nga sabab sinsambahayang tasunnat. Bang mga laong tabihayan way kilay nakahutangan siya kilay sabab mangiisab dagbus bangin tao way kilay na bangin sambahayang ta mga kulang umarap pallahu ta'ala na via istab di bukon maamu subay siya umarap atawakan dumagbus tuod siya sambahayang. Yan mga kiaulungan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon amon biya sura sambahayang sa wala ta nakawain kanyuknukan sin sambahayang. Di nga sabab ini narito lang tawian in kahinapusan sin maudu tahadlaw ini tungod sin rawatib insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hiwalik ko in microphone manikan patuan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ito na in pangadjian sin kita niyo. Murmurahan nakahampit kita niyo katan sin amoy in pangadjian nito. Sarta in mga sila asal amin biyaon panghati niya. Murmurahan himugot kanila in ini pangadjian nito na supaya di na to nakatinggalan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab nabi ana sinarin niya na inyad to sunna muakkada wayron na pagkalukalu inyad to katan na sumuno siya hapardo way na pag ini kalukalu sin kita insyaallah ta'ala sambil lilay niya kato tanyo in taod niya amuin bang na to itong maurul masyaallah na nagdapa-dapa na kita niyo kakarayawan insyaallah na murah-murahan mga katawtay manguran salam dua amon kanyo katantan haon-haon na kamo binaybayan na kabutang ibo dahalaw man sinhula na to ini sampay naman to pa mga nakalayo na hula Arab hula Islam mga katawtay manguran namin masi-masi simusugpat mari alhamdulillah salam dua kanyo katan mga katawtay manguran. Mabot naman pa mga sila, amin di na mo kalupahan, yung mga sila, amoy inday nga panagnaan, wala na mutasi, simparkala ini, na in kami damikyan, tumukbal sin salam do amon kanyo, sarta mo na pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta day sab kanyo, karena nadi sa ini jumato in parkala ini, bang bukod amoy kita niyo biya mga naglamod-lamod sin parkala, amoy in laong ta, nagganap-ganap sin mga kulang kabus alhamdulillah na pagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ini baya-baya 2 tahon na kita niyo rimakan sin parkala ini amoy nindeng ha mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan in amin lugal kaya butangan na to ini damikyan tukbal na to in pagsukor pa mga sila amin tagda po sin lugal ini na ini biningyanan na mo ini dahin ha mga halaman sin surga in amoy in lokal ini sabab na way na pagkalukalu na to in kataan bat-baton doon ha ini ilmo dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na to kalam niya in puunan sin Tuhan na to Rabbul Alamin iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way na pagkalukalu inyan sambil weta niya bang kamulong niya makatimbay daing haamoy in halaman sin surga na ando pusok kamo daing ha mga ini bunga sin yadto
Na pagyanon nito amo na majlisul ilm. Majlis lokal pag ini bukay kayan sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala karena amo atin hikahalulay hika amo sin hinang nato pag-ibadat harap man to kaniya. Mura-murahan mga katawtay manguran, ibalik ko pa kuro na to in microphone magbalik, magkhatam sin pangadyan na to hawak to ini palit pagdal. So, alhamdulillah, minyat lang ta mga mastay mangun na malingkat to dito maurol niyo, ma-upload niyo, iwan, mainot-inot niyo ba, hindi mga maudo na mo yat to atong sin mga kasabayan kasunat-sunatan. Labi luwa din nga panagnan niya to yung mga taharayat to. Mga sarapat na matipon nyo yan, tuma-upload nyo katan maurol. Supaya aon daman review-reviewon nyo. Sa kaon waktin mano siya, adat sin mano siya, maliso magbasa, sa mataki magkita kagi. Na supaya din ako kakuha na magbasa, kimita na dyan ka, na mag-explain kayo insyaAllah. Sa nabunal, na kung ano na mahawaran na mo, bangaw di ang makawaakan na to, di nga mga malawong, di nga mga pagmaan ay niya to, di nga kalamahan sin kami. Sabab na lang tabukon kita Arab ang waktu dia malawa kita maniut yung hapanumtum na makakuhanin nila tapag manawian so pamuntulon nyo rakuman. So next pangadyan na to insyaAllah Salatud Duha. Sabab malaggo day sabi nini sambahayang di pagbutasun sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mura-muraan bugtuan na mo na rito. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-tahwil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamu